Assalomu alaykum, urmatlı Sadır Nurgojayevich. Meni sizge qayrılığımın sebebi tömendögüçe. Kırgız Respublikasının 2024 yılın 12 yanvarındağı nomor 14 Kırgız Respublikasında jarandardın den soluğun korgoo jönündө mыйзамдын 44 berenesine ылайык her bir жаңы dары klinikалык изилдөөдөн өткөрүлүшү керектигине байланыштуу мен иштеп чыккан жүрөктү шунтубанде жасаттырбай, стенд койдурбай, жүрөктүн кан тамырларын алмаштырбай, жүрөккө кардио стимулятор койдурбай, жүрөктүн бир эле учурда жүрөктүн бардык органдарын 100%га чейин айыктыруучу дарыны Саламаттык сактоо министрлигине караштуу жүрөк хирургиясы илим изилдөө институтунда изилдетип чыгып, иш жүзүнө ачырсаңыз, Кыргызстанда статистика боюнча bir жылда кайтыш болуучу 20 миңден ашык адамды өлүмдөн сактап калууга өз салымыңызды кошкон болот элеңиз. Урматтуу Садыр Нургожаевич, жүрөктү эч кандай хирургиялык операциясыз 100%га чейин айыктыруучу дары бул дүйнөлүк деңгээлдеги илимий ачылыш. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги илимий ачылышты илимий жана практикалык жактан изилдетип, Кыргызстан боюнча ишке ашыруудагы, дүйнөлүк деңгээлде ишке ашыруудагы сиздин гана колуңуздан келет. Медицинанын генийлери болгон Ибн Синонун дагы, Гиппократтын дагы эч кандай медициналык диплому болгон эмес. Аларда Аллах Таала берген жөндөм болгон. Алар өз жөндөмдөрү менен түрдүү ооруларды айыктыруучу дарыларды иштеп чыгып, дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан. Ал дарыларды бүгүнгө чейин дүйнөлүк деңгээлде колдонуп жатышат. Мен дагы ошолордой эле сыяктуу бул дарыны өзүм иштеп чыкканмын. Конституциялык мыйзамдын бир дагы беренесинде дипломуна жараша иштейт деп жазылган эмес. 48 статьянын 1 пунктунда жөндөмүнө жараша иштейт деп жазылган. Урматтуу Садыр Нургожаевич, мен суруштаган бул дары жүрөктүн бардык ооруларын бир эле убакта 100%га чейин айыктыруучу дары. Бул дарынын бир дозасын дүйнөлүк рынокто $2 миллион 1 миллион адамга саттырсаңыз, Кыргызстаныбыздын бюджетине жыл сайын $2 миллиард кайтарымсыз алым түшөт. Урматтуу Садыр Нургожаевич, эгер менин күнөөм менен бир адам кайтыш болсо, мен керт башы менен жооп беремин деп сөз беремин. Бул дарыны ичип 100% айыгып жашап жүргөн адамдардын видеолорун сизге жиберемин. Men Şerali Hikmet İbrahim'im. Ben 3 yıldan beri yüreğim ağrıydı. Bir yılda 2 yıl Belise'ye yatamın. Aslında Belise'ye yatıp 6 ayda bir de değerlenip sütüp geleyiştim. Bana o rahmetlilikani televizyonda reklamadan okup şey gelip hazır değeri de içmey şimdi dersini içip çöp dersini. Da jakşı olup kaldım. Şu kişiye rahmat. Şu kişiye abdan rahmat. Bu kişi bana işige ilaç versin. Kulay değil soluk versin. Bala şakası mevtu için bana oyun okup gidiversin. Bu kişiye memleket bir jagıdan yardım verip koysa daha jakşı olur. Bayram yapıp. Bir mesele kerek bolat, onday kerek bolat. Şularga yardım verse memleket. Şonda öte jakşı olmak. Bu kişiden beni çıkardığı köylü adamlar gelip beyt alıp getirdi. Bu kişi anasında eldi derlep, eldi patasını alıp, eldi balkışını alıp, eldi üstünde ötünce bana oynayıp gideversin. Ben aytarım şunu. Үйдө токтогулда 10 gün больницада жатып, укол алып дарыланып, 10 günden кийин кайта болбой, азычка башталып, кыйналып, уктай албай, тамак иче албай, кыйналып жүрдүм. Анан рекламадан бул байкемдин немесин угуп, рекламасын угуп, Бишкекке келдим. Бишкекке келип, bu байкенин дарысын ичип, 2 маал дарысын ичип, 2 маал кислороддо дем алып, 10 gün içinde jakşı bolup kettim. Ayağıma dары tasir etti. Oorubay adışka bolbay жаснакай болуп калдым. Келип калдым калыбыма, жакшы болду. Дарысы жакшы экен. Мировой стандартка чыгара турган дары экен. Адышка болбой жаснакай болуп калдым. Алыма келдим. Айыктым десем болот. Жакшы Кудай кааласа. Мындан дагы дары ичкен болом там. Ondan keyin daha hazır hem 15% jakşırdı da жүрөктөрүн. Баягы холестерин bileşikler, trombolar тазаланды да. Hem daha içe берсеңер, барган сайын тазаланып, 95%дан немеге түшүп калат да, 50%га түшүп калат да. Жаш жигитте жүрөсүңөр, өмүрүңөр узарат, көп жашайсыңар Кудай кааласа. Бул менин дарым жүрөк комплекс дарылайт да, комплекс.
Jürek yetmeden kantamlarda, yürekin özündeki, yürekin kılabındaki kantamlarda kolesterin bileşkelerdi, trombolardı. Akırında tazalap, yürekin işleyiş normal geldi. Yaşçı gitti, kalıp geldi akırında. Daha 105 içkere geldi. 2 mal. Yok endi bardı ol bir 2 litre içkere şonda 50%ga düşötte. Kolesterin bileşkeler. 2 litre içki. Assalamu alaikum. Hormatly Qırgız elim. Men Hudaý buyrugy menen Oş şergesinde sizler meni barlaşdyramyn. Bazakırgyn raýonunyň turguny. 2019-18 ýyldan beri şu jürek ogry menen alekten gelem. Leçeni alamyn. Gaýra dağı dili 3-4 aydan keyin gaýra oruy beredi. Bu ýylda Jalabat kardiologiýasynda tekşerilip 10 gün leçeni aldım aýda dağı. Bir klapın birinci stepen, ikinci klapın ikinci stepen dağı jürektin özünde da tromp bar dep diýen ozgoýuşdy. Şu operasiýaga daýarlanıp atkam. Hudaýyň buyrugy menen Rahmatullah bilen baýlanyşyp berge gelgen 10 gün bolup kaldy. Bugün üýge artka ýönep atam. Jakşy, densoluk jakşy. Gelgenden başlap ele 2 günde öre jyýyntyk biline başlady. Taýsiri biline başlady bu darlaryň. 200-300 metr baskanda adyşka bolup Kynalçymyn. Bede jakşy 2-3 kilometr, 3-4 kilometr basyp gelip atam. Adyşka jok. Özümdi jeňil sezip darlaryň hasyety menen jakşymyň Huda kalasa. Şu elibizge kimler bir şuntip Trump'ın azabını tartıp jürek ogrusu menen kıynalıp atkandar bolsa şolarga aýta ketetirem. Özüm başymdan ötkürüm. Nazır başymdan ötkürüp jakşy bolup turam. Men Abdullayev Aysalkın 70'ge çıkkam, yüregim oruýt. Kança yıldan beri yürekten kıynalam. 99-njy ýyly men operatsiýa jasatkam. Aýym oşondan beri jakşy ele ýürüp, uş günde orudy. 2 ay boldy oruganna. Anan görünüp Jalabatga göründüm, tomografiýaga düşdüm. Bular wraçlar klapyn goýuş dedi. Klapynda dagы rezultat emesi jok, işeniş jok. Garantiýa jok dedi. Anan oşentkende ele telefondan uşul kişini görüp kalıp ele Rahmatullah aken sözü bardygy maga jakty. Anan uğu ele geldim da bu kişi geçip işenip. Jürek gelgenden beri jakşymyn, kişini özüm erkin sezem. Men Osmanov. Men de Talastan gelgen şirketde yaşayım. Bir 10 yıldan beri katı orup gidetlem. Yüreğim orup, başım orup, belim orup. Görmegen yerim kalagan jok. Doktorların barına vardım, ukol alıp yürüdüm. Yıkıla terapi alıp yürüdüm. Kapenis alıp yürüdüm. Bir 3 ay 4 ayda katı kıynalgandan belimde orup. Anan akırı reklamalı kılışı Rahmatullah dağı verdi. Okup, uğup, zıvan dedi, ona taap geldim. Hem Hudaýa şu bir jumaga jakynlap kaldı, yüregim orugan jok bolup kaldı. Negedir. Hem içine başlar var, beller var, belge de, kutlarga da, dary süýke de ada kişi jakşy bolup kaldı. Hem bu rıza men özümden insult algan bir eki ola. Hem bu rıza şu insultun darysında şu Rahmatullah bu rıza ayaktan deyip, başımda... İnsult almay galasın arayam. Bu rıza şu darysından içsem, insult almay şu başım da basıp kalsa, daha şirin bolat. Azıqlar özüm jakşy sezip atam, jakşy sürem. Aytpayım yüreklerim var da başka yerler var, organ yerler var, şu özünün özü jok bolup kaldı. Şu dua okunan dary, böyle suyuk darylary var eken, darysyn berip atat. Az özüm jakşy sezipem, bu zaman arda ayak ketem degen oýdum. Rahmat barına. Rahmatullah aka, assalamu alaikum. Kanday jakşypy, densoluklarınız, özüňiz, işleriňiz bolup utaby. Men bu ýaky sizden algan däriňizdi oşonu 400 gram içtimeli jakşy rezultat berdi de. Anan
Ошонон бeri азыр кыйла жылыш болду. Өткөндө фракцияга түссөм, фракция 38 эле 43-кө көтөрүлдү. Ошол bir айдын ичинде берген результатта дәрі жакшы пайда берди. Болбосо мен 2017 жылы стенд койдургам. Ошонон бери фракция көтөрүлбөй жүрдү эле. Кечегиде 1 айдын ичинде эхого түссөм, сразу результат берди ошол. Анан азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Дәріңізді ичкендерге бардыгы шыпа болуп кетет экен. Рахмат аке, майлы, кем болбоң.